pemuda-pemudi khususnya Bapak Hajat, Ibu Hajat, keluarga besar sakitu anu kapiatur tireng-rengan cuta muda hapunten abdi sanes kirang sono margi instruksi ti Ibu Hajat Dewaran atos kalaresan berbaturan sareng izin rame-rame saurna teh instruksi tika izin rame-rame duge kata Bu Opa abdi teh hilap ngaturkeun nuhun pisan ka para seniman seniwati para pemuda-pemudi anu parantos giring bingah giring ngarojong nuhun pisan wabil khusus ka Bapak RT Bapak RW aparatur pemerintahan desa Pegagantun ke bapak-bapak keamanan, bapak babin kapibas, bapak babin san peratas ngawal, tipaki duki gasonten. Sakit anu kapihatur, tireng-rengan cinta muda, habudan abusa pada kaca, bingung sahur bahe cari, bobok sabanang carang sebagan, ditutup baik ku akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Pak, gimana nih Bu Hajat? Pak, dipoto. Makasih. Ini saya dipoto sana Pak. Oh, balik. Ya, siap. Kedap. Siap. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Bukan pilih kagandengan, pilih kaganggu,